Assam University Diffu Campus English Department pen Diffu Farmer Growth Center along Civilization and Cultural Tradition of Northeast India alam pen Krungching Sai Kepangche. KSA pen Meghalaya ahoy umrutu along Kahumari Dam. Singhasan Constituency Angkang Long Nit Ahiti along Lumajang Block Model Committee Atumpen Swachh Abhiyan Sai Kedeng. Prime time long pen kadokobe phanda kardom pajirikno non biratang ton pen arjikcha Civilization and Cultural Tradition of Northeast India laso TP alam pen jangmi green arcap arni Diffu Farmer Growth Center along Panini apartment Krungching Sai Ajaimek Pongchengpon. Assam University Diffu Campus English Department pen kibi Krungching Sai Kangpu Amailong Assam University Vice Chancellor Dilip Chandranath Diffu Campus Pro Chancellor Sivasis Biswas Thekarabiota Alwakong Chabbang Longsing Teron pen Cheng Lok Penaan Thanbang Atum Chitong Dun Rinti Laso Krungching Sai Jangmi Krisur Kep Arnisi Juji Puta Tirika Mamai pen Pachini. Phuluni lapan langhin constituency atum chelang petpen Congress amai pi jang minify green arcap arni kepaman pon abirta ka news asa hemalong nangpale. Phulunia Hithialong constituency hini chingrum pen Congress ay amai kangni mailong alhui sar poman pen non kedobom MP Biren Singh Ingti chetong dun lapen abarim MLA Bida Singh England Ashok Taron lapen phuding terang pen chenglok pen an ke thege ding atum chetong dun rinti mailong MP lam theke jai pon ke Suriner Krisur Kep MP Kilik along kachapati dunche phan Congress ajakong pangtang nangpo lapen MP at ticket puthot nilisi long thuji lasi nili phan puthot angsong along nang pangni dun pen karbiang long kiduk kisung alam kapachok chia phan bor I nang posi lam the jai tekang. Singhasan Constituency Long Nit Ahithia Long Jang Minify Green Arcap Arni Lumbajang Block Model Committee Atumpen Swachhata Abhiyan Asai Kedeng Pon Abirta Ka News along nangpale. Singhasan Constituency MEC Mati EM Amar Singh Tisokapin Kharateng pen Lumajang Block Model Committee Atumpen Long Nit Ahithia Karko Karphek Asai Kedeng Labang Sokapang Terasai Kipadopor along Lumajang Block Committee Amai Phu Rajesh Hanse Durmai Phu Ram Singh Be Kongchun Bangpi Lokimai Inghipi VDC Trimol Rongpar Polling Station 106 Amai Phu Bijoy Terang Polling Station 109 Amai Phu Sarthe Rongpi pen Chenglok pen an Klem Bang Phu Bang Phetum Labang Swa Sai Long Chitong Dunsi RDP Dun. Non alam sapor pandina paman berta mungton paniksina. Please make your visit in AL Exotic showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near SR Petrol Pump, Diffu Karbi Anglong. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Jubho Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Diffu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubho Sports Restaurant Lounge. For reservation contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল
কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Di namu pi putot bertalong bang tholo Meghalaya Riboy district lapen Karbi Anglong ka chailok mo sladiang pen kilometer free an kahilo umlut tu along Gorkha lapen choma ke pangrum pet pen don ser kep kep ando lapen bang pharo phora isi an vut ke joglong armudo bang so adim along Meghalaya sarkar pen ahoy nang pet bor isi penang ana saing ke klep thek pon long lo sonsi Meghalaya sarkar pen MGN Rega IAY sai 2017 aning kan pen an nang ke claim do lapen forest department atum ta sai nang ke claim thek pon long an parata haladak don in ko choma ke atum Meghalaya state voter ID dore pusi kahumrida mahut birta longdam Assam Police atum pen ahoy kacharai kom thek jia phanpura mang ponsi ahoy adai arai long border outpost kimrang pot tang chenglo bon setami kedam tang therini phai thom kebra ICR Meghalaya pen pena an hamphang song tungwang paksi sai ke baklem pang ton koklu laso adro mat pang thek thek che tum pen aju kang samria por hodwangsi border outpost ahem ke kim kirang bomanu chok an inchin hai hoi ing hum tikang etlapen cement pen kaslam ita anda theng pang je dekang thailo lahai asai ke doko ajok non pu arnianta laso ahem ke kim thuje phan cheng chela ang tonalam kachini pamejia phanpura jangmini phai kre troxy arni karbilo charya song tumpen adim aklong an humri damsi hadagarat pen kachingi kachathan amai padoponlo jen bahadur gorkha umrutu arong sarpen ma chibai phuponsi mailong prasanta ingti mai phu kese hamran head branch balison bechut bang kese hamran head branch kese hamran regional committee pen mai phu probin timong dihin rimbang kiridhon phangchula pen humson teron mai phu kese kolonga head branch atuk chetong dun mailong All Assam Gorkha Student Union West Karbi Anglong Amaipu Kiran Gemire Lapen Rat Cyclem Bak Jiwan Pujalatuk Chetongdun BOP के लिए इम्पोर्टेंट ये आदमी और ये BOP और ये सिक्योरिटी आज का रात से जाने से काल से करने उम्र में आदमी ले सकेंगे इसीलिए कैसे और अक्सू से और जितना ये उम्र में जितना आदमी है उसका सिग्नेचर लेकर आप लोगों ने जाके सरकार के पास में इसका केस लगाना है उसका माफ करना है So the first and foremost things that the public need is the security. It is due to our frequent happen we are able to call this Karbi Anglong till today, but never know that if the situation continues to be like this, then I don't think that this will be a part of Assam or Karbi. Haladak kabuchai Gorkha akhai tumpen akisung kiduk alam the mailong jaipon lapen BOP ke padowek nang popusi alang li tumpen ke hangpon padu kesia tumpen talabang song puthak ang song ang teng kachigi kachathan padopon popusi lapchang chipitekang এটু ভাঙা মানে আমার মেঘালয় ফালে পৰা এনজিও বিলাক সব আহি কিনে ভাঙিছে আমার অসম সাইড পৰা পুলিশ আইছিল মেঘালয় সাইড পৰা আইছিল তার পিছতে ইয়াতে অলপ পিছতে মানে ডিসিশন দিয়াৰ পিছতে কন্টিনিউ হ'ব বুলি আমাৰ অসম পুলিশ বিভাগ কৈছিল তো এতিয়ালৈকে কাম হোৱা নাই বন্ধ আছে এটু আমাৰ অসম হয় পিওরলি অসম হয় কাৰ্বি আংলং হয় এটু কাৰণে আমি আমার ঘৰতে আমি ঘৰ বনাওতে ভাঙা চিঙা কৰি দিয়া হলে আমাৰ ইয়াতে লাইফ মানে যোনটো আমাৰ মানুহবিলাক আছে ইয়াতে লাইফ और प्रॉपर्टी सिक्योरिटी কাৰণে আমি DCSP জনা হৈছে আচ্ছা কোন দিনা এটো ঘটনাটো কোন দিনা হৈছিল এটো 31 মাৰ্চত ভাঙিছে ভাঙাটো আচ্ছা কোনোবা এনজিও চিনাতো কিবা আছে নেকি নাই আমি শুনামতে তো KSU বিলাক আৰু বিভিন্ন সংগঠন বলি শুনিছো ইয়া দা খুকৰি পুৰা হাততে এটা লৈ আছে আচ্ছা দিনত কৰিছে নে দিনতে ভাঙাটো বন্ধটো ইয়াতে দিনত আহি কিনি বন্ধ কৰিছিল মেঘালয় সাইড পৰা পুলিশ আহিছিল অসম সাইড পৰা আমাৰ পুলিশও আছিল তো ভাঙাটো সময় ৰাতিয়ে ভাঙিছে ইয়াতে আমি দেখা নাই তো পিছতে আমাৰ অসম পুলিশ বিলাকে মানে গ্ৰুপ কৰিছে কিছুমান আই এফালে মানুহ আছে বুলি শুনিছো আমাৰ যোনটো খাসী ট্ৰাইব তো এইটো কাৰণে অলপ সিৰিয়াস মেটাৰ ইয়াতে ক্লেম কৰিছে আমি যদি আমাৰ এইটো যোনটো আমাৰ পপুলেটেড এৰিয়া হয় আমাৰ খাসী পপুলেটেড আৰু মেঘালয় যোনটো সিটিজেন মেঘালয় পৰা সিটিজেন লোৱা আছে তো এইটো আমি পুৰা ক্লেম কৰি আছো বুলি ইয়াতে কৈ আছে itu malong KSA songya tum dadol selo tum pen lili la so ta biti thini pagi pagi siklo nale tum bangsa puta KSA pen ko bisip dunji la bangsa puta ke lalo militum Karbi Anglong lang
lasi la BOP nang paino kita bang nilitum da ningoi no Meghalaya government thon la pen nilitum la local self government KNC pen la pen ko nilitum la state government ansami nilitum la bang soalam pen nilitum kapali phan boripo la pen unan ke nilitum kesi tum kata la bang so adim long atat thibi Card News sa pherang ke hundor pro habren pen nakilo biota Kangthir Karbi Anglong Kilir Seng Karbi Anglong ATP alam penjang mikre narkep arni difurong sepi ward number narkep along Swat Bharat Abhiyan mate kasalok akengkam chijorpon BJP pen keteng kasalok amolong ward number narkep ke parlo pharo isira plikebra hini pharo isira plikebra ke thom pharo isira plikebra pli pharo isira plikebra pho pharo isira plikebra troxila pen pharo isira plikebra sirkep polling station me karara chitong dun Karbi Anglong Autonomous Council em raton teron ward commissioner Badim Khor Singh terang pen cheng lok pen an BJP asong jatum rong speak kasalok along churap chito dun cleanliness is near to godliness to say la ilitum Narendra Modi Prime Minister ahin pen jitu dengpon pinike 18 years lo atu number 1 pen 10 andolo ajagabang ke boot 2-3 boot chilang pet pen silatin claim lo ajagabang ke boot 3 claim lo safalo si as a whole abang ke instruction la pohelo boot 3 litum abang ke tini aso safai abhijan abang ke claim pon nai pen penidak di food town ang kana bangke litum ward 1 to 10 ang monta litum ke sapa bijan bangke nota solibom lang Prime time birta bang la pon sikang ton pon iglo langik bom thak Card News na tumi thangme kurwang thu